Ako se smiri, eto mu spasenje. I fizičko, i psihičko. Kad se smiri čovjek, opušta se nervni sistem i onda sve mu je lako. Sve nevolje koje ne utiču na njega. Zna da tako mora biti i niko. Potpuno se smije. Ali ako mnogo nešto zahteva, onda sam sebe muči čovjek. Ne zna šta da čovjek potrebuje, da ne može ništa bez dopuštenja, bez dozvola od Gospoda. Sad čovjek je povezan ne samo sa okolinem u kome živi, nego sa celim svijetom povezan. Život je jedan izvor života koji za sve proživa i sve održava. Kako čovjek da se smiri, kad reši da se smiri i da pomogne sebi? Da se pokori volji Božje kako ga je postavio, kako mu je dato tog života, da bude zadovoljan. Blagodaran Bogu na svemu. Inače, ako čovjek mnogo nešto zahteva, nešto da postigne, to sam sebe muči. Treba se truditi, ne treba da bude leština. Jer ako je leština, on sam sebe muči. Treba da revnuje, ali savjesno, čisto, plemenito, uzvišeno, da ne uvredi ništa oko sebi i samo sebi da ne povredi. Kako čovjek da zna da u skromnosti ne pretera, pa da bude ispod svojih mogućnosti i ispod onoga što mora da uredi? Da ne izvoljeva ništa, nego sve da primi kao iz ruke Gospode. Sve što se sa njim dešava, to je tako promisao Božji i da se pokori. Čim se smiri to, eto mu spasenje. Vi ste govorili da čak i rak može čovjek da izleči voljom svojom i dobrim duševnim stanom. Sve se može s Božom pomoći. Sve se može. Kad se od Gospoda obratimo od srca, to je nevjerovatna velika energija koja može čovjek da pokreće sve što postoji. Može da zaustavi sunce. Čuda mora da stane. To je nevjerovatno, jer Bog je svuda prisutan. I kad je povezan, sve celo povezan sa izvorom života, što Gospod poželi, biva. Jer vidite, deca bezazlena, prostodušno, on ne zna. Nešto mu kaže, da on to kaže tako mu kaže i čudo vidiš kako to dete bezazleno, on ne zna ni šta će sa njim biti, kako će biti, ne razmišljam to, ali je prostodušan, kako mu kažeš, amin. Znači, pun vere. I kad mu kažeš nešto, on to tako po vere i biva. Biva mu. A ljudi se čudu kako je to nešto. Kako je to nešto. To dete nešto izuzetno nešto. A ono je tako darovano od Boga. Da. Je li to znači da su deca bliže Bogu pa kasnije mogu da odu od njega lošim životom? Pa to mnogo zavisi
od okoline u kome se razvije. To je za deca mnogo zagledno, oni primaju sve što vide. Sve što vide se izgleda im to dobro, ono, se priljubit se. A osobito kada je neka duša plemenita, mirna, dete to osjeća, odmah trči kod njega. Iako mu nije ni rod, ništa, nikad ga nije u životu vidio, ali nešto ga privlači i ide kod njega, odmah raširi ruke, kao kod rođenog je. Zato što ta duša je smirena, krotka, mirna, to znači božanska osobina mnogo djeluje kroz te duše, zbog smirenja i krotosti te duše. I naravno kad vidi dete da takvu dušu, iako on nikad u životu nije vidio, ono trči kod nje, kod te duše. A trči Gospodu. Kad bi čovječanski rod došao k sebi, da se smiri, nevjerovatno bi bila velika energija božanska na čovječanski rod. I onda bi bila sasvim druga situacija, umna, misaona u svijetu. Ali ljudi mnogo opterećeni materijalnom stranom. I ta strana mnogo poklapa im ono što je dobro u njima to poklapa. Jer Bog je život i energija koja daje svakoj stvari. Svuda je prisutan život i svuda. Mi smo čovječanski rod, toliko tako povezan, nevjerovatno, međusobno povezano energijom, nerazlučnom energijom. A ljudi to ne mogu da primeti i da shvate. Ne možemo mi uopšte da shvatimo da naš život je u našim bližnjima. Koliko god vidimo život je naš život. I ne možemo jedan bez drugog. Iako nama izgleda mi možemo, ali ne možemo. Mnogo ljudi voli da razgovara sa vama, da čuje od vas savete. Pa šta će, ja sam ostarao, staro čovjek, star čovjek živi u životom svoje mladosti, od koliko došlo to mnogo, to je mnogo šta se dešavalo, neki put se seti šta se dešava, šta je bilo tako. Živi u uspomene. Ako je dobro, onda je dobro. Ako su loše, onda treba čovjek da to ostrani, a ipak da prihvati ono što je dobro. Jer nikom nam nije krivo. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Ne može život manifestuje putem misli. Manifestuje. Iako je uvek mirno, dobre misli, dobre želje, eto nam dobro. Ako su nam mirne misli, tihe, uvek ćemo biti mirni, tihi. Otac Tadej kaže da se